ntago ari ukutungana, turi abantu benshi cyane, turi abantu basatira 50 bari mu duce dutandukanye twa Nairobi. Aba nibo babashije kuboneka, mwakoze cyane. Hanyuma mbere yo kumfata ijambo ndatanga mpore ku mudamu wa nyakwigendera, ndatanga mpore kubagorora nanjye aribo bamuyomba, ndatanga mpore ku banyamurenge muri rusange. Mu by'ukuri ibihe turimo, ibihe byatugezeho, ntago twareka kubihanganisha, mwihangane. Ijambo ryacu ntago riri butinde, no kugira ngo tuvuge nuko ari twe turi mu bagizweho ingaruka n'ibihe turimo. Umukozi w'Imana yakoze ku magambo y'ihumure yatanze. Hari igihe abantu tujya twibaza tukavuga ngo iyaba barekaga tukaza tugakora ikiriyo cyonyine, tukaza tukarira tugakora n'ibindi, tukumva ko ari bwo agahinda kacu kumvikana. Ndabizi hari benshi babyibaza muri ubwo buryo, ariko mu by'ukuri hatabayeho ihumure ryanyu ntaho twagera, ntago twakira ibisebe, ntago twabasha gutera intambwe. Yavuze ku magambo meza, yavuze ku cyari ciza n'icyari kibi, nabikurikiranye mushumba, ndetse avuga no ku mirimo ya Dorcas. Mu by'ukuri niba mwabashije kubikurikirana namwe mwabasha kwigera. Ntimwibaze ngo Dorcas ese yari muntu ki, yari afite ubushobozi bumeze gute, yari afite ububasha bumeze gute muri we. Nta bundi budahangarwa yari afite uretse ishaka yari afite mu mutima wiwe. Nta musengeneza wiwe yari arimo arwanira ishaka, ntabwo ari umwana bose yarwaniraga ishaka, ahubwo ni ibisebe yari afite muri we. Yumvishije ko bitagomba gukomeza gutonyanga, arahaguruka umudamu w'intwari. Namwe nkaba mbasaba ngo mukomeze mu b'intwari bwoko bwacu. Ntimwumve kuba ko musa nk'abari ahantu hihishe ntago ari cyo kibaha amahoro muri iki gihe. Icyari cyiza yavuze icyari cyiza ntaco. Twebwe ndatekereza ko nta munyamurenge uri mu cyari cyiza, ahubwo twese turi mu cyari kibi. Ntekereza ko ico cyari none cyari gifite n'ibyumba, simbizi muzakora ubwo bushakashatsi. Ntekereza ko cyari gifite ibyumba, ibyo byumba arizo ntekereza ko Madame Kabongo yinjiyemo. Niho hahandi umwana kubaza icyo se yari asanzwe akora ukakiburira igisubizo, inzu se yari asanzwe yishura ikakujya ku mutwe. Mu by'ukuri abana bacu bagakurana bya bisebe, ariko ntekereza ko kiriya kinyoni, kiriya kizu ari we mudamu wa Kabongo, kuko niwe usigaye mu mutwe w'urugo. Abana rero iyo usize ubasinzirije, iyo ubasize ubagaburiye, ugasohoka ukaja kubashakira icyo barya, ugakubitwa na rya zuba rya saa sita batubwiye ritari ryiza, ugahura n'imibabaro, ukabura renti, ukabura ibiryo by'abana, ukabura school fees y'abana, ugahura n'ibibazo by'ubuzima turimo. Ntekereza ko ari cyo cacumba kiri muri ico cari kibi abana bayasiza basinzirijemo. Mu by'ukuri bwoko bwacu twagize ibibazo. Aba mureba aha hafi ya bose, uyu mubyeyi simuzi, ubwo turaza kumumenya. Uyu mureba n'uyu nibo bagifite abatware ku rugamba, aba bandi bose baratabarutse. Ni ibintu n'uyu yego ntago nabirebye neza, ariko aba bandi bose abatware babo baratabarutse. Ni ibintu bibabaje cyane. Ntago umutwaro dufite kuri none ari uko ari twebwe uremerereye gusa, namwe urabaremerereye mu by'ukuri. Ntekereza ko mu cyumweru gishize twahanze abana bagera muri 10. Ni umubabaro ukomeye cyane, n'agahinda gakomeye leta yacu iri kubona, amahanga ari kubona, ariko ntibabashe kugira icyo babikoraho. Mu by'ukuri turababaye cyane. Hanyuma rero ijambo ryacu turihanganisha uyu mumama, turakwihanganisha. Ikintu twasobanukiwe ni kimwe, nuko Imana ireberera imfubyi, Imana ireberera abapfakazi. Turabahamya bo kubihamya ijoro n'igitondo. Nta mwana wacu birukanye ku ishuri, nta nzu badadusohoramo, ntago turaburara kubera Imana yonyine.
si ukubera imiryango yacu ikomeye, ahubwo ni ukubera ko Imana ishigikira imfubyi n'abapfakazi. Mama, nkaba nakubwira ngo wihangane, ukomere, Imana iri kumwe nawe, Imana iri mu ruhande rwawe. Mu by'ukuri hari ahantu Kabongo yaguye, ntago Kabongo yazize kubera ko ari Kabongo wa papa wiwe. Kabongo yahaguye kubera ko ari umunyamurenge uri guhigwa, batifuriza amahoro muri kiriya gihugu. Iyo uza kuhagera ari wowe cyangwa se mugenzi we, nawe wari kuhagwa. Aho Kaminzobe yaguye, aho Ntayoberwa yaguye, aho Byishimo yaguye, bariya abantu bose bagiye batwikwa, batemagurwa, bazira uko bari. Ntago ari ukubera ko bahisanze batagomba kuhaba, ahubwo bagiye kuhaba nk'abaturage baho, ariko dukomeza kwangwa. Rero njyewe ijambo nabasaba nuko mwahaguruka tugakomeza kwirwanaho, tugakomeza gufatikanya n'abari ku rugamba, tukumva umutwaro wacu ko twese utureba. Twese biratureba, ari abari hano, ari abari mu gihugu, biratureba. Mu by'ukuri bariya abantu batanze umusanzu ukomeye. Nje sinza ndangiza ntabivuze, niba wicecekeye muri iki gihe taguri Dorcas. Hari abasore bari kurara mu mbeho, bari kwambara inkweto zira amasogeti, bari kugenda nta nkweto kugira ngo tubone igihugu cacu. Wo kwibaza ngo se kuri uyu munota niki nokora? Hari igihe dukoreshwa n'abarangamutima mu by'ukuri, hano tugatanga amafaranga menshi, ariko ari amarangamutima yadukoresheje. Ntago dukeneye abantu bakora mu marangamutima, dukeneye ngo mukore ibintu mwiyumvamo, ibintu bibarimo, umubabaro wanyu uhora utonyanga ijoro n'igitondo mugaragaze, muhaguruke turwanire igihugu cacu, dukorere hamwe kugira ngo ejo ifumbire ry'abatware bacu, ifumbire ry'abana banyu, amaraso yabo yamenetse azabe ifumbire ry'igihugu tuzabona ejo. Murakoze cyane. Niba hari abahari boza, ariko nziho hariho ababaye muri Arume, boza tugahagararana. Nibaze sawa, niba ari ntabo reka tuvuge. Icyo nshatse kuvuga ni ukubaha mpore umuryango w'abagorora, abashamikiye kuri uriya musore bose, umuryango w'abanyamurenge, umuryango w'abakongomani. Turimo kwihindira ku izina ry'umunyamurenge, ariko iry'ubukongomani tugasa n'abariretse, kandi ari ryo turimo, niryo duhaye tuzizanya n'abahaye bakora ibi. Reka mbabwire, turi abakongomani 100%. Ibyo rero mubimenye. Kandi kimpagurukije bavuze ngo niki twavuga kuri ibi bintu. Arume ni yacu, nubwo bimeze gutya ntibazadukura ku bukongomani. Ririya ni ishari ryabateye, ni umutima mubi wabinjiye, ariko turi abakongomani, kandi ubwo bukongomani ntitwabuguze, ni ubwakavukire twaremwe turibo. Reka mbabwire, ni ukuvuga ngo Arume ifite ingazi, umuntu utari umukongomani tuyomera uko. Cyanejeje uyu musore arangije, bavuze ngo yaririye tena. Ingazi ya gisirikari itangirira hasi, kandi bayemerera mu gihugu k'umwana w'igihugu. Itangirira hasi kuri deuxième classe, première classe ni ya kabiri, kaporo ariwe kaporari ni ya gatatu, serija ni ya kane, première serija ni ya gatanu, serija majoro ni ya gatandatu, ajida de première classe
adjudant chef abo babita basuzo officier rero twinjira mu ngazi ya lieutenant akababaye officier capitaine officier subalterne major colonel lieutenant colonel ba officier supérieur tukinjira mu yindi ngazi general de brigade lieutenant general general major rero general major ni ubanza akabaho lieutenant general rero abo bantu turabafite muri Kongo murumva bariho twabayeho nitwe twari fondation ya arme muri Kongo tuyijemo muri 65 turazamuka imyaka iragera turataha haje abandi hari n'abandi barangije imyaka uko bigiye bimera harabagiye barangiza imyaka yabo ari ba capitaine bakagira uko bamera ba colonel ariko atari ukwangarume rero mpagurutse bakomeza mbatera imbaraga muri abakongomani tuzova muri Kongo leta irabyemera ibihugu birabyemera ntabomera gutyo ngo bagere kuri izo ngazi atari abakongomani nimuza mwiyumva ko muri bo igihe twabayeho abantu bahunze kenshi abantu bahunze ingenzi nyinshi ariko baragaruka uko niko arume yagiye iba niko abasirikari bagiye batambuka icyo umuntu ayakora nico kizaki umuhinzi agira uburimiro rero iyi arume yacu abayirimo ko barayihingira buriya ni uburimiro ariko ntituzoshira ni mukomere imitima mukomeze ababyeyi mukomeze abapfakazi mukomeze imfubyi muzirere nk'izanyu reka nusirize kuri iri jambo bari mu kuvuga ngo nibasensibilize abantu ngo bagende ku rugamba gusensibiliza umuntu ngo naje ku rugamba adafite iyo wito ntacyo biba bimaze kandi sinakwinjira mu nzu y'umuntu ngombwira umwana ngo haguruka ugende oya ico gihe byabaye ni wito yabonetse aho igihe kigeze umuntu akaza haguruka mureke umuntu yiyumve mu wito ariko rero ndashimiriza intwari jewe nza mbona habana umunyabwoba sinzi niba imana yo mwemera umunyabwoba ziriya rero ni intwari ziguye ku rugamba duhaye twishimira duha Paul uko niko bimeze abari ku rugamba bamwe baratambuka abandi bakavuka intwari irapfa yindi kavuka rero twifurije intwari zacu iruhuko ryiza murakoze.